Afrika odak kanyakla kendo tiyo e yo makare. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kadhi Vihiga obila ma Muhaya kaunti ma Vihiga osechako timo nonro ewi lal mar jaohala moro e bomano. Bernard Alubale ma en jaohala mar duka ma weche tudruok e mbui kata cyber cafe wachore ne olal ndalo 4 mokalo. Anyuola mare wacho ni gisetemo mar tudruok kode yo mar simu kata kamano pok giyude. Kasimbe mage bende koro lor ka giloso gi jofwambo tok ndiko dhogi e tesend obila. Anyuola jaohala ma jagni 32 koro kwayo ng'ata ma dibedo kod wach motenore kod lal mar wuodgi mondo mi ochwalnegi yote. Thursday ndo nimepata ripoti kuwa Bernard Alubale mwenye ni bradhangu amepotea. Mimi kama dadake nilichukua jukumu ya kutoka kwenda mpaka penye anafanyia kazi. Kufika hapo nikajaribu kuuliza, nikaambiwa ni ukweli alipotea, haonekani na hajaonekana pia. Nikaenda penye anaishi, bado nikapewa ripoti tu hajaonekana hapo na wala hakulala hapo. Niko na huzuni mwingi sana. Na sijasikia kwa mtoto yangu anakosea mtu ama anafanya nini. Sijasikia tangu aishi huko kwenye anafanyia kazi. Niko na huzuni. Ndio naomba usaidizi kutokana kwa serikali au njia yoyote. Ile mtu anaweza kumuona, tafadhali atujulishe tupate